Kamal near yene diala content work Nur Online TV kwasma. To conclude becon killing some of these report ke Larry badge you know tandian ke warning ne no bana tin lat korean gwa bana killing gwa ko ngai kone gwa no doran chete Kamal rajan yaman go rabalat gwasme barwach ka jawrana chalat kume kirme yadit warning muwe kalo nwer community ana bana jelin gwasme kel warning adana chato anyok ba kila ran barwach ban wegler ko ken barwach ka ta liada dana chituok update dana chanu kore pan kirige pan chituok re dwaran kuwuror ban mandan le ro tin ba ban jelin gwasme ni ko ngai kon dial kon lat krodian mi jiram jidit gwame ka Nur Online TV channel gorjen o jender channel de support dong ku ji channel men won ka dong nyen channel yam ko jin wo bi jek bari pod me bana je link kel ka be kon kule we katin ko kien gwasa meni report nyam mela jeslo a chelong no kede nywa ye kel pan chane ngaja gwano rege dane chituo re ne ale dane shibok me shibok kanyirol ki me shibok gwade dane tin waratin ken wara wan chekanak chamen chekanak ka chagad be chekanak right now right corner report e pane channel link cho ka mere ban rode ci peng na ci we ka mere ban rode li anda na china liu ka ja pan channel je no ka ne ti shop ka bangwan ki wel te ji yeken tesnien barateme te joje no ne peng na ci we ne ka ne ri shop ka jandang ro yu bakkan no mi mo jeslo aje long ne jandang ro yu bakkel tichiliu kajen air strike dan kiren yala SSPD abedan chibok me chibok re duaran kaji kono ngaje no chikume kirme yadit chicken mission mo chicken alat right now kajen muku kon lingo chicken ti jandang rod bakkel chicken nak ko pan ke report channeling ne wal bakkel chicken ga body dit no tegar tiene gar tiene shop ko diech man dio je shop kan diok no karam kel mishalar no andi kebram moti to point te ka bom no won no ram mo che tes nien bo gwada dana cha mol pinka pul mi dit ko ren yal mi che bogo ne be karun wan ka ta wel chana te yo je ka market e busy place ngai kon diala kongna tin ko ko ngwane ashire ka mo ye to go no chere kore dana nyam chi to go den chi point en kir kana ne kon te kel ge de kon chularo no ne Paul nang la chief of defense kene kon tika order wone ka deputy de chale kang shora le yana but janga kene kon en kuno mo kula lat nyo kene were kien tin charin mat kel cause no tika they are part of this were kon chun kel ke kirmi yadi kan jibonte pante lat kon no ne cho wel bakel ke kon nyo abden mandan right now watch pengna ti we ne kene ti cho bujandang red bakel ti yekien ti ke test ne ajallo an media long of course mission match ngai kon no shimagwa jallo ash medit ka kon werdial ajala naren lero ne dungmela kon jel ka loy kel dara gwal medan chan right ka kwi law nwer community kata da ne chi wuri shal ka me dr guy cook che we ka ko bakaja me chala no wude me we ka siyasa ki we ka politics ne ne wan can disagree that can no we coach gor kana mal barayna we coach we ne kane jandang bakkel edi cha ne ken karenial kana manto so no me da la janda nyam dana go de nyai kel barayna similar situation is happening in yok wude shal ka me wude ngai kon diale me shal ke lure kong te ga ler mi chalat aler mo ler mi je ga long chalat ka Facebook de ka cha nyo ko share bo ka radio tamazu to men radio ne dia and lure men la ran spokesperson ka SSPDF che warning ke jetup ka jongle ka dor nweri eno ne
kwa nwer dial kon tere which mi kalo nwerland ka kwa evacuate South Sudan military chief order ikene to beno nene en ramu mo matika control area okay ramu to control area dung SPLIO wade de ro deal watch en ramu matika Sudan People Liberation Army in a position la SPLIO no kati gwalda an teketin alure ko na wo rodi ne ko la civiliane ko kurjatin jen charach ka general headquarter dung am general headquarter ka juba ka ji jomo che jeto spokesperson ka SPDF jene woodlocker wood shall ka me lure the directive applies che jeto ka kwinen kontin la civilian no woje rodun no gwat mate SPLI teten woje rodun jene kan law nuer counties ne dial kanyirol woror ka kobo ajane cha ne tin ko la civilian cha gor ko kor dide alo nyono a ci general lure kong mala nuer ka gata kobo ke galo nuer cha kor cha jongo nguge je chiemane ne nuere ka galo ka ajane ramme mamu ngodan gwas moment ji aspele ayo tiketin chwane bel ko bi military operation balat ka bine bok ka de dit so much gonna me chala right now re loka akani ane dial woiro dienten adone SPLIO karwade SPLIO adut karwade ka besni ken kontigitin ko akani beken wit dialan kontin tin waratin keji SPLIO gwada antigitin akani beken ka bok This is immediate leadership hereby order civilians to immediately evacuate areas under the control of SPLIO. Ajane god dialan content cha control SPLIO a civilian dial wo irodiantan. Apai kana nakpan. Mena kana pan ke je. God ne kana tin chi SPLIO control area. A market ne kana tin. Ne kana ka market meten natin lokwa ka ngwak. Mekane ne nyene kan ke de na SPLIO ngum kan target no god da na tiji SPLIO tikitin. Mo gor civilian man ne kan de kon la jiwi loraba. Major General Lure Kong ajen led na mani ko ba civilian ba protect tele liam bishop kaka ka wal pan ka je chicken wari kan nganak de let she can quick and gather down to just feel ayotin mo kana naka market so na me a very disturbing mi corner shure shal ka in mun yakani executive director organization Michel ke community empowerment for progress organization ya jo jalat she describe the mission kana me eno evacuation order me chato akume mean that chiga kori kana ngok ajenene mi chikume chakur che ngok ka juga na da no woje civilian nyu de jeno kan kum na mo kana goro bi mal bediten Mja kon dial ko ne kon wari ten nakanisian ko kaneri an kon kan go the content kwa target medan we je no na lawn wari area don chiri ke de top ten teram de lutin chiri nal ke de bokten bara na je no cha to gone so mushi kana me dio je chi kon wonin chana je jig bok kuma SPLIO je kana la den wone ne mo kan cha first by President Dr. Riek Machar in charge alone. I can big away door shall come aboard. Big away bore, we can board, we can our deck a jongly. Arrange me can a lot no more. Case statement in a pan. Gua the cha base den chanyo me yard get much. So on a mere miller road and tema. Kurenium, to a young payam. Can you roll county?
ke jelat gwan mi mo shi government force la SSPDF chi ke jien cha di ni cha nang gwa the dan en ti SPLA yoten before that what they did chicken woka lankan town ka market chika bokten bokan nuari then after that chicken jien ala karun wang bakawa kon kan bongne SPLA kon kan mangne SPLA yo chukan nuari kon tika market you kan kula bena gwa de dan cha joten cause this what happened me cha ga joy lakan loje lakan bena weng ne ken kon la civilian jen metekare nya lano nakana minye ne ken ke SPLA force ken ne ko la dine SSPDF der la mo gwalong der tere but ano be ngandien ba wiya we ken ne ko la civilian ne me chi chong ka shim gwa de yedil condemn but yana ngaje no ne regime mo meteke kirmi yadi do ne ga ne kon wore tele mal mi be men no kon unless chu kon wore arodan kep ka loy kel bana kurkel bana jeter ko tek dan take between tama ko ba kon bat mo te ci kon te unity ko kan gan wara ti nyinga na ti ka gan wara by the way shi ka jang ko la kon jang de beno jang kan kon na ko kon jang la wo kan gur jang la lib kan order mi ci ben order mo be ben kan ko la nuore bi kan ko lo carry out kan wara ti ka order eno jagare nyal e Dr. Guy Cook agent ko order ko jala kwer jongle miliyon na ka jongle e Dr. Guy Cook te tedo terar dien cha bu gor gwara dien bala bel kon jang no jang ci gane nak no na me ci jang kan war na kono na nuare akulo mo ke yu ko bigen kon kula benak so ci kon ka lawre dan me dan lor ke Dr. Guy Cook dio je ci kon dial nen ne dial aka ko bo ke happy te lo dien challenge no wuja coach we coach mi ci we go gije la ja mo career do dien mi don ci bu gor der nyoko mo raji nyoko manana to kaka je dunde e siasa e politic ko banwer bakawana right now look at it nguyi tuogo jele aje tuogo binere man bo mari arkan mo kanji kon tika mat so mi jogo kon no ne kon wer yalla no e rammi mo gan wer mi shin wer shaka pel shaka bay jede tire dan cause look at it la Quran accept ben ko kon agwa yo mi sha look anwari amalade then be power be to use be right kan ngeng be you cop and when mo then ba mai de be yod bana be kan la kan ga uchwa na ga yo buga chwa civilian shikene re konen kule la jitaren ko jitar ka tin ne re ko la de ne SPLA yo mugur kan de kan we gwada dan ti SPLA yo takatin but what they are using use can fear they are using fear they are using intimidation ka community ka civilian ko mi shikana tikar kan dong kamen ka god mi kan then bine to buga dual balar wo ne ana cinyin ke kum wa kume men nan ye na de yen ka dual ba ne ga gadun mila gadun so ne me elisen ka kon were kodi la kon randan mi le tijel kon apel we ye gada e ga tok duile menene so mi cinam ba konda mu te ci kon dil gweje go ajana to ga everywhere baro ni wala ka kui gambe la ga man tok tin ko jenta dan ler ngaro dien ke je na ka kon ne de tin ka kon kel te ka ne kon te ka par ko de ga na kapchong but they use their power against us agenda na to re lo kentama so right now warning chi kon linga warning so me ba ko gej pin ane kon la tela nuore re lo ka me bi ko gej pin bi ko geni je already liache to ta liar den mo jo so at this time gorjeno de kon ne kon la nuore kon tin chu gorjeno de nuore ka go de kon ngaji no ka ngane cause right now milliona everywhere ka chi kon charan de kon nyam ji kon let go scale la nget kon go gwei kende ko kien these are the things tin kon yar ko kon dumela kon jel ka loy kel la loy dane pure loy kel mi jel kel one ter che dia chung yes boom kon go kon one kon but problem done la kono kwa ke yok bala we ko ne top politician ka kon kan la ko mo ano jin yar ke je ke ba jogo no ko jin bay mi ko position ka bene ro bu ko right then bene ko biga deal nak ajen ta dan le ro especially de ko yana nak panti credit
ka jang ka kir mi yadit ka na ka chur ko te ke dak ma char me kwa support reng ma char ja ka juba cha yen already tele ja power right now but chana they be intimidate and yen to pala reng ma char even somebody ro da jeng me de gor ki jala very important ba ne kon dia la kontin la tin jero tema ka kana kon ku kwala ko ka yo ka ti dier ka tin dum la rana ro da ti ka ro de gwa da na ci toitin especially ene kon la men ne kon lat ki ti jeg dum la yen cho kun le la ti bo ke yen ga dan kon te ka gwana ke ne lat ki ti chori lo re nuore la ran le la ti je bo gwan be le ti je no ngul le na mo da ra gwa long but why ngum je ka kon were mo everywhere you go ka nuore lat ki ti je kon kwa le use la ra gu je no sha de use ran che de to tang le la ram te de ko jin na wa bijin loyal ka shiem mori ne nuore kene kon biya chonkel biya mi jeng de nak biya gu jeno na me naga naadi chimla kana lar no yenen nuore ke yela kor tu ko jinu bi doran bi bo mai dore mu de lel de ro da gang ke der seranda ko jenta dana tu ka nuore ke ni jeni u dor jane tar nuore jen cho dor jan no ba de chu ka bargazal bene bargazali kendial oke dor nuore ko ba nuore ba ko nek wa doren tongmi woni jen ko mi pi da we gwa doran gwa da mi jek kane yer kon ka gat nuore tin kwala use so we have long way to go nuore so na me da la ripo dana to work so lianga je gwa no warning mi cha to ba wuri shal ka me lu re kon ya nge da no talk chire me chikan bok pan ka je kare nyal ka chi ko na nge jendang ru bakel still they are going to use the same tactic ban man de gwa gor kon mat de kon kane de tor shal nuore to re dana tila nuore we kit ne kon ko ka nuore chikan de chul re dan right but chikan bi chuang re dan ko ran mu ko ran mat so na mo da la kel kay chana ben ka report dung gambel chana to ka dung doran mo mi cha woni cha tuptina dorani gambel cha dop cha je gek ko na ngachi bare kan dop chi kana gek ne ga shenge dan chi kana ngwane kan nak up to now ngode dop te geka dop kana le ka dop mo jen kune dial ko le te go doran konwere konwer dialen kontin te kan wer zone to ka ketang we ka lare la kurgen we ka jekaw we ka nyen nyang we ka wan toa we ka tier go la kobo ndobo mo jen lifeline ka kon men jen ka gambela we ka jen mishal ka nwer ber sebone ba jen bo ka bolber mo ku na la nektino den ba jen bo tar pa me chana ko le nektin no no mo jen duob en yam mishal ke iler cha gang ga tam galwatu cha gak ki baraga ka cikin ka yarbu mena karabane me cha wona ka doblare ko ina dwal ka ber so right now look at this way ka dob dan len ngaru din kije mishana nak tar pam chinori kana gorno de kan kore kana kap de kan yin ka ber ka ta dana cha ka pere ka je ke cha ma ka je ana nakpin chi ne ngwane kan nak long ne tungwan ti jibon men ta ka dul wal mroj kona just like ko nurun la kon naka but liya wala ka chabal ya ko nyodo no cha kon dol kon were jane man to wer cha re ale ka but chedbenti ko ne la no tila gok tila no yen wer shi aboko what I want to point out is this go kon ngumla kan kon jago ba kon nak yo bi kule ben ke jok ke shot and ote menen ken when god an kanana nak chikenen they are too blind to see but god dan an chinati ko dinaren gang kan na tut ba ka kok ba ka nak everything ba ka lat in order ka queen na be kan kulo ko jin mi cha chi mornak dere ngen go gwe mi jin somebody mi motere je lo ko rula tok gang rodu je tel mi gor gok tenene me dere ande roda gang berchi kon kula na karun dangdi le look at this right now me to gono ya na then ke report ran ejek then kina bante tai and then cha dor chapel akwajen of course ngai kono korje gala to but cha konnek ngum bana len ke ci jan first time ba konnek are ga me bana je wujudi point dal chala do che ka gan wer ti chiro tedien choten ba lokano de na nyin ka ber but they fail to see medan mechin anyok politician cha nuore cha ne kien ber kien tin jene ka pushala cha ka nung
ne karere ka jel kan ga majidit chike GN chike wena tarpa chicken gwada dana ti federal government tin ke ji kume la buñ ci kana bela gwe ke ka shuka na wo mak dul ken na kana ka chot kan dul ka tala misale la kan ne to jien ke di anyok mo kon ka reality bar me jien ka dor chal ga poshala mo beken ka abobo tie ka ke Gambela airport bel kennedy ka match ka Gambela airport jen gwada dana secure ke lo teten bel kennedy abuga na wonan ne tarpa Michio, this is a well coordinated, well planned, kacha executed can. And Nathan kon la ber within Gambela. Nen na ko kon ka ber, tala gat ber me de wedi ki gan wara ngaje right now, getin ko lat ko ngai kon je kon lat ke ber ko kon. Neken kon siam. So right now she daile mama che tin kan e kon che dek pinya lang la zero. And then she now ko social media ne kon ko kina kon no ko quit. Kwena ga joke ga jack kwene to one me jira me mama ngan man to chi de comment like me I cannot comment eno brand bi kwet ka ran duara mo ki ka ran duara mo dol nga ki dol me chijen but kon re dan kon were chi o kon te ke tiat ke chi o kon te ke ne te mo shukor chi long chi dol ga kon but kon cha kon tiam ngu ayo cha kon tiam me shwala kwer la be kare duara mo budoro mo bugala no yar ka kwerien budoro mo ilar no wuni shwa kweran chwa je yar ala chi cherna ke tege dana shabat nere kona shiliu chien cherna teno ko shaga nak very important people te ngai kenke ka ngaje ko ken ga Gambela so mena ka kona siang abogo ben ka jen tamen tamba na benang rek nyok ne ka bang ka shwana nyok mo wana naki tang tarpam angu mo ngodjo ngu gang yene de letchi mekan liya kana kon bandoru der gu jano shilia si sher kanere ko kena kon yiken ci tesnien la cherna malat kono ci kon bukor gwaye kur jega of course kur jega but me lat ki jeg changa ye jeg la kwar la kana ngu especially kwar la nguke benere toro na ye to bigatiech ngum naka nei for that long many decades runtung 70 years or 90 years ki 100 years let's say 30 years or 40 de na kan werne siang a ber ka tele malatke ka ber kan ko la kwar president edun dien no la jike na vice president rameda na ci bang ci jek Dr. Galwatut jaram dan ci bang ci jek but me cha gada be watch you think ko bana vice president ci ber you can first chicken president you can then me cha nyaw bo woje chala na shiktin alamito jala kwere nyam ko Gambele cha goranwer Dr. Galwaronja so right now mi ci liya ci gubun tuwo there under a question there jetu there teach why muna gena ne komo what is the reason because she interview che jek His Excellency Dr. Galwaron jaraja go akache indicator dana liuna kaje but tell a solution mi shana provide imagine kan do kan lep ka kuma teten yes then tell je order la talk and Dr. Galwaron a vice president but tell je pressure midar to ko dong de do be je lep because ngai kona la do me lep ko je gore je no ne de kona bo ak tin bu do ma bi lep Ramadan la leba kwere dir jala odo la ja tuba be federal ke deni be ko le jogo no do leba je bana bakana ba do ngoda geka ko di dol na ka ber tin kone char la tre ruop tin na kan nuer ne chang la ko la gang na majority wal majority kane de maneken ti kone chang no mal jane mi cha mal cha tan la nuer kan mal no but after a few days big nuer be ken kandak especially right now ne de ko la lat kuma kan nuer kane de kon bi chu ke Gambele liango de be workben ko yen mle yen dorlet rong siabu lel fully biaje complete la yanaka be yelem manam biya tu yen ere to ka beneng dit kunden kontin gu yen kan go titta ka long ko beri je ladien la gur karam da bna wiye ga je bekena nak ko ka brar bro nyu da no anak ran ko ba jo yen ka karshala ki gwa ba yen tan dan to mor ba jo luñ very easy nakaji dan ka boga tijin
so na modere kulo gwade ala take gwa gona dial te gwa ka kwar ke te gwa ka ne kon la ordinary people ki te ke gwa quick ano cham ko no gwa karam cham mona da gwa da mo te dune jena kelmo nen yena lap ka wer ka biaru bia ker jen te ka kelmo so kuje mo gor jeno de kon tig ne kon de kon value chana dia na kan run ka betel solution so na me jom gor de nyaka yekel ene dia la kon de ngarwa ni gwas mi gambe la ngode te geka ano of course chi federal cha ngar che jakan cha wiche jakan do jen ramadan to security which is good ban ngode ti fear te ten cause kan ber la jen ga tambe kan na de o ma gwen tin koken tin den werte ten kan werte la ga meke gambele ko jen kume ne kon na kan werbo kanede kon tin la police ne ber ke de ne ber wal werte ka ma ku kala gwini wan kume no kanede kon bungulel ano beka ga too much gor jeno nuere gor kon char kwar kon so en ran la no dumen kwer bede ne melel batte kon ka time ne kwer mo mitre wi kwamo dr golwaron gel ano agutin jeg di ala kon la de kan nuere ka ko solve ko taidan chero ke je nyuto gwan wo kwer mo gwa ko rami mo ku je ponya ma choda la den da wa liep kun solution jala liep ko mon so che jek roje chero ke je ane banatin kon lat kuren banak ngaje no bna wede sometime la bel koran la to ko kwer ko te winat ban mi cheri la ngai kon position dana tetin ko kwer mi chiro bo cha je de ngaje no nga ban mi chiro me changa ji kon dial me dana chalat chana jenen so ne liam ne bitka chana ma dan le ro de chana je guch ban men je lo ngo ber la na social media ka de bej la loy na la ka kope long kun ma kut ken kon ga je tin jer kon lat ken kuidan loy ran de je ga long ba tele ngu charan ka blong charan ka bom akwar konon mandan on kene mi kene te moti chi no no bnaliu the joy kuma kene no no bigun wer biken ka lok they will do everything why again la dana gorde nya kon kel ani biata mal bye bye